Itu gambar apa, Zahra? Panda ban. Buka yuk. Ya, kena hidungnya kan. Coba dimakan, Zahra makan. Ada kacangnya ya. Gigit. Mana mainan? Vanilla coklat almond. Ada almondnya teman-teman ya. Ini kacang almond, vanilanya dibungkus. Itu vanilla, rasa vanilla. Coklatnya rontok. Silat. Rasa vanila. Ya, pandanya. Kayak Chaplin. Jangan lupa cara